Banang pentelun gi kam ha kesnong, kinong yalam jong kedor bar snong nong kra, ha ka arpu pratrik urempang arajar arpusau, kiliyo ban ple pat ba ya ke yang dorbar ke bethamai ke belateling ba ka SRWP scheme. Ha ka jing senrok blang bat ke tenat penroisor, ke belate ha ka jing lot ke bash paulak tengka. Ya kini ke yang dorbar lawan ban ple pat ba usumbut menteri rang ba ke jelau ba Preston Tunsong, ha ka jing dan lang uraja Brahma EDC Kriboy, B Jerwa Additional Superintendent Kipulit Kriboy, ba S Lang State District Urban Officer bat kibai. Habakran ne ke jing yalang nak yang kinong yalam snong kila ai ke jing kublai ke bekerpang ya ke sorkar ke belas ngap ke jing dan kam jang ke snong beleng ba ke jing yo ban ple ke jing dorbar ke bethamai kinong yalam snong ki kermen ba kendang la ban telun chakmat ya ki kam snong uba Preston Tunsong haba ai jing keren ha ke jing yalang ula ai ke jing ro kinong yalam snong ki bletre hok ya ke kam jaki banwan ra ki kam penroi ha ke snong baru lo ongru ba ke jing yo ban ple no ke yeng dorbar ke bethamai kalong kum ka we ni ki kam penroi bat lengba kini ki yeng dorbar kinong ilam snong kinyo ban sandur ya ke snong kathau lengba ki kam jongki shushu uli thuru ba ke sarkar mata ke trishtom kumno ban plelat plelenti ki kon samla jong ke jela ba kinang la ban yang halaki jongki kejat da ke bawan ra rushibun ki program bat ki skim boper Ini ada kabinet nila ai ke direction sektor isot registrar ban simplify kepala yaki kot Islam lakalong ia registration haka kendo kasiap kami om lese kapata lakalong haka gift deed lakalong haka agreement ka lease deed lene kat bade bahapa register on ya ka original premium henry ya ka duplicate copy yo but ia kami instruction hati office di beberapa kantor hati financial institution kalau kita ban accept ya kita duplicate copy kira isu nampak di sub registrar lagi nanti district registrar kan kita deh ada di ya atau copy syak itu beliau kita registrar snobha kedua ni kita sosno na tara kinong hikaya di school di beterbe lari ka por di ketu ye kina school lari belum ka parents meeting bagi kemeti pakai ketu ya jadi kun amana i ka kun to no bahadu udah pata terus kan ukam start ko bagian di lekule komputer hadu kata kecil salah kena mata dan ada momen ini ki kam start ki bagian itu kita ikut sana jadi. Kilapin ban om bak sorkar waktu uprestur nau corruption uta kebomrok subere. Ngahom ngaya keren dia ni. Madon kin nong yalam ki bokong mati jai beriu tan ban persno tu baklai jadi. Anda ki om hadu kata ai batu. Udah boleh bulan. Ada kan? Udah udah deh, na? Dengar deh. Leci police station, lagi tipu Preston utuh. Kata corruption itu. Berkelasi ke corruption, kemudian itu. Deh, apa tu? Ada fire. Ken, keadaan. Yo om bagaan kapten tu Preston nomor di Budise. Kaan de kaan. Nginam lah banjai lah kaan. Kupulit kumla ban kelen register case. Lada uta ubalap sisa. Ba uta lagi kata itu lagi dilute lagi kile kikampian. Kata kalau bapak bertemu di ikme ikun sama wat syak ialah bata nama kadir di syak ialah bata mana ada keren kau apa unsur memberi ngom juk jomi keromutan ni kam ikena ya itu pilih ban jadi original kalau ikme ikun sama bat kunjuk kam tam yakin ikai ila dei dan penrum hakajabi jogi kuat di jomi nama kiskin ngom hinga ma cuba nyutak ki babon ba
bat ka bangingi yarma mentak hantam dan kau arusal. Nga ongi pin na kebentak kalai dilebur na kebentak ka social service ka sorkar kaman mentak ganti the highest budget provision bangyan kumbasi hajar astaflur balik mengikuat ka kedeu ya kayo kapon kakum kasap kapon kabar ngingidon